bubagra je sajo komani bono implement kainani bagaichi tini in coba baksa borok wangchogu je tipra mothani dabi chini BJP benefiting lak chini CPM benefiting lak chini Congress benefiting lak hule chini tipra sani le netarok ni bisi wangchogu tong ang borok non bu koine ni musu je phaji chini tipra sani dabi no sunjo toke wangchogu ai bubagra samani lain sun khang khai ke sun chini ma thai mana chini bubagra bar bar sawu je differences tongmani issue BJP by CPM by Congress by tipra motha by jodi kuno tipra sani dabi sangkhan o differences tongkhang ke phari alochona khai common kaise issue nilo je sadamani sunje sadamani bono tini central government ni thani khoran ki salai ni hinu apron ke borok saya ini edisi election kana phai tongu BC election kana phai tongu tawo ke paharo thangu BC election ni sekang chini tipra sano kemo ngani bagai satyo ngai kurang political party ro angani bagai hasil joto lu kurang besarani mutu hasil kelima jadi chini tipra chini edc no develop kaini mutu tongkhang ke boro oleh age khai ma khani jaba khaya sengani bagai ni teitu chini bubagrani leadership bai buskango ago lainani bagai joto jubok joto sikla joto burui joto am jonota tongai ro chini bobisthot ni bagai chung thansak lai wangchok lai ya prise lainani namnai ya sun paithago hai joto o masal reli wo phainai ro kha kaham te khulumaya pharu bubagra ya loktu saral tu bai baksa chini ago to chung masal reli ko bai khulumaya kha chini o panawo tini sai ko phaijal chini kono nang ti seketu dewan chini kono nang yem kono ko chini kono nang ex-minister Member Sabha Kementerian sini development joto leaders itu sini orang orang MLA mami tunggu orang orang black ke hamai sini dia AFC paisa paisa joto student orang kaham sini development joto paisa orang kaham itu aku tuh aku mulai tunai kuangma student orang kini participate kayak gini baru black ke hamai joto saya mana sini di pasar airport di bawah kasih kau itu kan dia buat apa pun implement kajian. Hanya bagi cung सरकार राज्य सरकार ni thani wo chung bar ne orang mati salayu kaini chalo chung te orang ti salai na te sini illegal immigrant Bharata totoni home minister si sawe rokha je illegal immigrant no borok bordas khaya borok nurut khlainai borok detect khainai deport khainai hne keba black orang ma singsa sini state go ke kuno action na jagya illegal immigrant ni বিরুদ্ধে পর এগেন্স্ট কোনো তাবক দ্বারা action না জagya রাজ্যও দিলে দিন illegal immigrant খাইমানি বাগৈ লোক যতন সাইমন ফাতার হানি ফাইখাই গেছিন বাগৈ কিছু প্রবলেম जों যতন সাইমন দিনি যে গভর্নমেন্ট স্কিম বড় শেয়ার মার্কেটে চিনি হাত চিনি তংখাই চাথাই চিনি রেশননি ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট জব गोबाङानो बर'नि बादा शेर खायमानाय हायख्लाय ते बिसोरनि रायजोनि बाजेट खायखायनि बर'नि सह रायजो बाजेट दु अंशिदार मुथुमि के खायनै सालो चिनि तिप्रासार आगि जे मेजरिटी तंमानि आगि जे मेजरिटी तंगै जों अ हास्तेव शासन खायतंमानि तिनि माइनरिटी खा अमो परिष्कार केबा sini o hasil tahu paling illegal ni birude kuna action na jagya sungguh action na ni bagai rajya sarkar kendra sarkar musu dabi khayu ei finance salu gutei dusung oto coba khaine ni bagai ya prisewu tongu tini chini bubagra saro sar bosor laijak bisi election khaya mui tomana supreme court case khaya supreme court case khayu rajya sarkar no notice rokha सार सातनी बिसिवा राज्य सरकार जवाब मारनाय स्टेट इलेक्शन कमिशन जवाब मारनाय है जों जतन साइमन ताबो बिसि इलेक्शन खाजे नि बागै चिनि इलेक्टेड बॉडी गै नि बागै एडिसि आमचानि जतो विलेज कमिटी वो जे फान थांनायनि बाता जे प्रोजेक्ट थांनायनि बाता जे सामुं सलिनायनि बाता सलिया मुइ दङ दिनै आगरतला मिउनिसिपालिटी काउन्सिल नगर पन्चायत
टेबल ग्राम प्रोजेक्ट যদি 2 মাস 3 মাস যদি ইলেকশন ইয়াকে তংখাইকে ও রাজ্য হর ভাষা কামুং পেয়াবাসিনি অধিকার নমকে বিসি ইলেকশন খায়াওই 4 বছর ঘুরিবে হকা হাইবাংসিনি বুয়াগা সুপ্রিম কোর্ট এই সাখাইকা তেবিসিনি তংগো যে গভর্নমেন্ট ল্যান্ড রাইটস সিনি ইকোনমিক রাইটস जुनो रवानि बाता तमनि रजाय यावै दङ गेजुं बनि बागै फरांति सालाय बोसखांगते बुसवा पटर खायनाय पाइथावा अमन थानाय जिनि प्रंगनां डेभिड मोरासिं जे 2500 किलोमीटर लामा बेले जात्रा खायै थांमनि बजो तति भाषानि बागैसि दिनै जों राय हर जागा कुनु पार्टिकुलार खायसे पार्टीनि फेभारनि बागै पार्टीनि दाबिनि बागै खाया दिनै जेनेरेशन टु जेनेरेशन